Қарабайыр, а? Жақсы. Бағасын қанша дедің? Ассаламалейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 1 сентябрь 2021 жыл туғандар. Мен Жаңылокат мал базарына кирген жылқы базарына келдим туғандар. Жылқы жануарлардың бағаларын сіздерге билип берейин. Алдында туруп мына ушундай бир жакшы сындуу нерсе турат. Шунун бағасын билип берейин. Ассаламалейкум. Жақсы баа. Бу жануар қанша? Жашы қандай екен мұның? Жашы Кунан. Кунан. Кунан минги, а? Чала минги. Чала минги. Үйрөтүлгөн бираз, а? Жакшы. Пародасы кандай экен мунун? Абакан. Абакан. Абакан экен тугандар. Көрдүңүздөрбү? Мүчөлөрү да келишкен. Жоон жолуп келген жакшы Кунан экен. Bunun bağısını kança dediniz? 200 ming dediniz, ha? Suraştığı bazar bağ verişti, çoğuş eken. 145 veriyor da bazar. Az biraz 110 verdi. 110 verdi, 145 ming verdi buna şunday. Tak, biz anda numara kaldıraydı. Aytınçı. 55 ming. 05-55 mingen. 14. 94. Kança bağ kılıştı? 94 tane aytıp konuş. 14, 94, 19. 19. Ушул номер байланышып көрөсүздөр. Көрүңүздөр Кунанда. Жакшы, жаккан болсо байланышып көрөсүздөр. Ошону эле жана дагы бир жаш тай турат тугандар. Бунун жашы кандай экен? 1,5 жашар. 1,5 жашар. Калдатай экен да. Полторашка. Калдатай экен да. Канчага келди баасы? Bağısı gelinme kaldı. Bağ verilek be. Kanç dediniz? 42. 42 ming so'm deb turman aka. Ko'ringizlar, 42 ming kemi var. Shuni oldingizmi aka? Yo'q, yeyman. Ha. Bunun yaşı qanday? Bul dag'i 1,5. 1,5 yaşar. Qaysi uchi? Ağcan. Ha, Ağcan. Üçüncüsü qaysi? Ha, bunu al ha. Üçü. Bunlar ko'k aytaylikchi, qancha ekan shunun bası? 43. 43 ming. So'rashdimi? Suraştı. Avcal 45, 41 suraştı. 41 so'rashdi. Narxi tayları yo'q, ha. Buna bari to'g'onlar bari ko'rib turasizlar. Shularning bari 1,5 shar. Taylar ekan, barining bo'ylari birday aka. Shular 45 mingdan 43 ming tegirgan bo'ladi ekan. Universal. Bugün ötken bazarga salıştırmalı. Aka bunalar qalanların bağlarını bilbeysiz, ha? Ya. Anlayın, bunalar sizden emasmi bunalar? Yo'q, aka bizden. Bunalar, ha? Sizden emas. Yo'q, bizden. Bugün şunday az giriptir da. Bugün azırak giriptir biraz. Bunalar galban dağıyam satılıp aptır. Surayınca qana. At satılmadı mı? Qanchaga geldi? Sorar mı körüngende gapeşti. Yo'q, qanchaga geldi vermediniz. Hozirki bugün bağ bo'lgan. Bugün bağ onca olup aptır, ha? Ötgende 60 oldu. 30'ligini tartıştılar, 60'ligini tartıştılar. Ali unuzu bunu sorusu 30 diyor pazarda diyordu. 30? Evet. 130 mu? Evet. No, pulunu bileli çıkana. Urgat çıkan, ha? Oho. Qanchaga geldi şulay? 23 suraştı. Vermey koydun mu? Qanchaga beresin anam? Qancha? 25 kegese berersin. Bugün hem eşek bazarda qo'shib tortammi? Qanday bo'lib qoldi? Tushunmay qoldim. Bugün bazarda жылқы жануарлар azroq kiribdi da. Ha, bunau urg'och ekan, ha? Ko'tang urg'och bu. Qancha ekan berkisi? Ha? 45 ming so'm. Nar qulunchi? Jeko yana bola u. Ha, unday deb, ha? Odam uyat qilbash kerak da, bu o'ta yosh ekan. Qulun qancha? 30 ming. Qanchaga so'rashdi? So'raylik be. Jonivorlari.
Andan туғандар мына ушу 1000 аттын баасын билип өтөйүн сиздерге. Баштарда өтө келишкен. Bunun жашы кандай экен? 3 жашар. Азыр баа болуп атабы? Бербей атасыңбы? Бербей атасың. 3 жашар экен. Бышты экен да? Бышты мынакей. Ишке салып көрбөдүңөрбү? Saldık. Gol yaptı. Bir oydan beri minilme yaptı. Aşırı. Кичине иш берди да Оякбек, а? Канча экен мунун баасы? 100 bin 100 dedi. 000 дедиң. Канчага бербедиң? 70 bin. 70 бербедиң, а? Жакшы. Бүгүн сатылып кетет, а? Сатылып кетет. Базарың берсин анда. Жакшы. 1000 аттардын бири. Андан кийин мына ушул аттын баасын, жашын билеличи. Assalamu alaikum. At sizden mi? Yaşı qanday ekan bunun? 3 yaş. Bıştı ekan da. Boyu dağı menimçe 1.60'ın tekeregi. Bunu qancha dediniz basın? 250 kamı var. 250 min kemi var ekan tuğanlar. Suraştı mı? Suraştı da bazara. Жақсы. Бұл пародасы қандай? Parодасы точно bilmem. Қарабайыр. Yok, Rusya'dan kelgen. Россиядан келген. Uzun жақсы нәрсе екен. 250 min kemi var ekan. Telefon номеріңіз қалтырайлы? 550 0550 менен 18 18 48 48 83 WhatsApp. 83 WhatsApp номер екен туғандар. Жақса байланышқа шығып көріп толық маалымат алсаңыздар болады. Андан туғандар дағы бір мынашыл аттың басын сіздерге біліп берейін. Бұның жашы қандай екен қамбар? А? Жаңасы. Жаңасы. Иши улағы бары бар. Иши улағы бары бар екен туғандар. Жаңасы. Пародасы қандай бұның? Қарабайыр, а? Жақшы. Бағасын қанша дедің? Алдың ба? Сыр болса айтып қойшы бір 140 мыңға. Бүгін базар алдың ба? Жақшы болып тұр, 140 мыңға алып тұр. Туғандар. Мінеке. 140 қалып, қамбар мені чип кетті мінеке. Так, ondan кейін мына шу жашырақ тайлардың бірі екен. Қанша екен бұның басы екен? 40 мың сом. 40 мың сом екен. 1,5 жашар, а? 1,5 жашар, 40 мың сом туғандар. Көрдіңіздер ме? Ошонун жанында дағы бір сіздер жақсы екен? Білесіз бе? Жақсы сынды тайлар тұрады. Бұның жашы қандай екен екен бұлардың? 2 yaşar. 2 жашар екен. Жоқ, Yazga 2 yaşar. жазға? Азыр полторашкаларда бұлар. Бағасын қанша дедіңіз? Қанша дедіңіз бағасын? Olmayın. Сізді албайын бап. 80'den. Eko 40 мыңнан 80 мың. 80'den 80'den 160 мың екен. Бұлар 1,5 жашар бе? 1,5 жашарлар, а? Эми бүгүнкү базарда biraz жылкы жандыктар азыраак кирген экен, жаныбарлар. Эми олон келишин эми билип бердик. Жогоруда калтырган телефон номерлерге жаккандар болсо байланышып көрсөңүздөр болот экен. Ушул жерде базар кызып аткан жаш тай бар экен тугандар. Канча беришти? 40 canım. 40,5 берди. Ana ketten ekan mine tuganlar. 40,5. Al. Көк талдыңыз ба? Жаңа жогоруда көрсөткөн көк тай экен тугандар.
Мынеке жана жогоруда көрсөтүлгөн көктай туугандар 40.500 алдыңыздарбы? Айла мынеке 40.500 баул сатылган тайлардын бири. Көрдүңүздөрбү? Биз эми жыйынтыктап туугандар. Сиздерге Жаңы Окат мал базарына кирген жылкы жандыктардын бааларын билүүнү баштайлы. Биздин ар бир чыгарылыштарды колдоп жатасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы да колдоп туруңуздарды суранат элем. Биз эми ушу менен бүгүнкү Жаңы Окат жылкы базарына кирген жылкы жандыктардын көрсөтүүнү жыйынтыктадык. Кийинки чыгарылышка чейин аман туруңуздар туугандар.